Atongeria baria bakugwata mbaru mwaburejo wa Azimio ndene ya kaunti ya Embu ni bathiurukenie na kaunti ukuritana akari niki kuri na gitumi gia kuthura mutongeria uria ukubatara gutigira mautoro jao ni jagwithirwa jagiukira na kinya kugaruka eje ni imwe ya njira iria Azimio igutumira kuthogia kura ori tuthengerete kithurano kinene. Rita Mwaniki na ripoti eje. Ora kurathi thiini wa thirikari. Atongoria a kambeni cia muungano wa Azimio thiini wa kaunti ya Embu ni macerete miena ngurani ya kaunti ino makithomithagia aikia kura uria mangivota kugacagura atongoria ega na aria makavota kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa kaunti ya Embu thiini wa kithurano kinene kia mweri muku. Ni marakorwo magitara makiria a yuthi gukorwo makithema na kuthura atongoria aria maramavambia ithenya riria kumatariria meciria mao ma uthii wa na mbere. Embu ndiagirwe ni gukorwo ekirite mbevogu ekirite na Embu tuona nario tangikorwo ekiurira nundu wa gutwika ati atongoria matwikire na kumarumiriritie uria mwingi urauga ithenya ria mutongoria atwika nike muroria wa rori wa uguo ni marakorwo magitara ekaria kaunti ya Embu gukorwo makithura thirikari ya Raila Odinga na Martha Karua mari atongoria a bururi kuona nio mari na uvoti wa kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere thiini wa kaunti ya Embu wa vamwe na kuthiria ciiko cia ungumania na wii wa mbia cia mwingi. Muthenya wa kureta andu famwe na tue twita Azimio turageria go shape agenda yetu ira very clear ya papas win, papas na mothers win, na iyo ni twamiaria na andu othe ni metikira kwa kauri monja come date 9th makava papa na mother Raila Amolo Odinga, Martha Wangari Karua na varia mararuta mavitia atongoria aria makoretwo magika kambeni kuma kithurano kithiru ithenya gukorwo makirutira mwingi wa kaunti ya Embu wira. Kwi andu matathie kuruta wira merwo ni Uhuru maruta wira matirenda kuruta wira wao ni gwika campaign makiraga andu maundu mengi na marakirirwa ni thirikari kabisa makirirwa riu tue umuthi andu maruga aganika turavena gwa miaka ena vakuve miaka 5 riu andu magarurukite muno taguku Embu mwena ucio wengi kurai na andu wengi muno lakini mieri ino irathire iri kugarurukite piu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.